adab birta longpen kadu kavya phantame adab kemya kardom nang pazuriklo tang tepini adab birta juitha BJP Racharia Songpen MLA Kiliga Longkar Jabdunjia Phan party ticket ke hangdunjia bangphu bangphiatum do Elong rijong si pa mesenji pulote kachari pona bangphu kalitia bangphi mesenangji lasi mesen asongja po asongja pikang wainangji aporke Kiliga por henlo sonsi non ke wangji MLA Kiliga chipate dunjia Phan kachisi kachidang penang an dolo Suang bongpen BJP Racharia Songpen kachipate dunjia pharman soarlo atum penta ticket ke hangdunjia Phan dode sangse chonpro chonjama sonsi thek ponlonglo Suang bongpen dipu LA pharman nonamat ticket ke hangdun penang andolo lapen penang anabang phi Suang bongpen sangpi sima ronghangpi abarim nominated MAC KAAC sangpi legend be Bokazan LA pen sangpi kasang terangpi lapen dipu LA pen sangpi telotama hasnu non KAAC MAC ki khibom atum pusi chinidun Song bongpen sangpi sima ronghangpi ta BJP party ticket ke long de chi angring the upusi penang an BJP aphan ke krara atum pen chethan ponrinti athelang li phan langdam pulote BJP Karbianglong district along tame penang an aningkan dolo ke claim kedam kachipaduk anparta arpu setame constituency level district level along ta thedung arpu ke dengdun ta dolo lapen abarim muchot ason si BJP Racharia Songpen so arlo angbong pen ke thek ponlong pusi chethan ponrinti Anparta alang like damapor setame Karbianglong pen kangtang kring soarlo asong KNCA alongta may phi kong chunbang arputa claim lang pusi chinidun bon seta komada bang phi si BJP party ticket ke longji ma ke apor si chini ponpo mate ethan ponpo Padma Shri Award Lunsepi Pokhila Lekthepia Lunjer Hinia ki mikangpu lapen karcho ponamai ke paman Kedam tang ni phai kre hini surihini rengkora trok ada por phai kre sia por malok Bokazan auditorium asa hemalong Lunsepi Pokhila Lekthepi methang ke toka lunjer kangpu ponalun lake monita kai lapen ka chinghon pu henlo Labang solun jirkang pupona mailong Assam Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Momin Dhoniram Tiso Mukut Mohanta Bari Mingti Pen Chenglok ke theki dingatum chetong dunse aliralon pidun Lunse pi Pokhila Lekthepi methanga kaya lamthe chethan pon lapen radatum aning nangke pathe dun kidu kisunga hut lapen radatum nangke rap mate ning nangke parung dun penapot kurwang thu pajir ponthu Lason si Lunse pi Pokhila Lekthepia hinpen KAAC CM Dr. Tuliram Ronghang CM Dr. Himanta Biswa Sharma Prime Minister Narendra Modi lapen Dr. Numal Momin anparta Karbianglong arat lapen Assam angkang arat aphan kachuro pajirpon Assam Assembly Deputy Speaker setame lamchak chipidun nili jakong do anke nang chirap nang chitu dun bomji lapen nili MLA do bomahut lapen mo MLA aveder ahut setame nili doctor ke doji langapot nang liphan nang kirap nang chitu dun bomji puta than pachini pon Bokajan hanjang langso pen Bisnu Lekthe nang kilo birta Pokhila Lekthepi বাইদেউ ডাঙৰীয়া এটা গান মই পোয়েট জুবিন গাৰ্গ তেখেতৰ লগত গোৱাৰ জুবিন গাৰ্গ যেতিয়া সৰ্বমুখী হৈছিল সেইটো মই শুনিবলৈ পালোঁ আৰু চালোঁ এই ভিডিঅ'টো সুন্দৰ গান তেতিয়া মই বিশ্বাস কৰিলোঁ পখিলা বাইদেউ যোগাযোগ হ'ল ছাৰ ডাঙৰীয়াই তেওঁ পাদৰী ব্লগ ৰেকৰ জৰিয়তে যোগাযোগ কৰোঁ তেতিয়া মই ক'লোঁ বাইদেউ আপোনাৰ দুটা গান মই এলবাম হেল্প কৰি দিম ফাইনেন্সিয়েলি তেতিয়া হ'ল খুব কম সময়তে প্ৰায় দুমাহমানৰ ভিতৰতে গানো গালে শ্বুটিঙো হ'ল আৰু এই ধনশী নদী বোকাজানৰ ঘৰৰ ওচৰে পাজৰে মেক্সিমাম শ্বুটিং ইয়াতে কৰিলে আৰু মণিক আকাই যিটো মানুহৰ জীৱন আৰু কাচিংখন কাৰ্বি আংলং লাভেজ কাৰ্বি আংলং বুলি এটা এলবাম খুব সুন্দৰ আৰু মুনি তাকে যিটো মানুহৰ জীৱন যিটো পখিলা বাইদেউৰ নিজৰ জীৱনৰ লগত ইনচিডেণ্ট হ'ল তাৰ ওপৰত বেছ কৰি বাইদেউ গানটো লিখিছে গতিকে এই গানটো যেতিয়া আমি ৰিলিজ কৰি চাই থাকোঁতে বাইদেউ অকণ ভাবুকো হৈ গৈছে কিন্তু খুব সুন্দৰ বাইদেউৰ যি কণ্ঠ আজি আমি সকলোৱে শুনিলে খুব সুন্দৰ আৰু ভাল লাগিছে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আৰু তেওঁ নিজৰ প্ৰতিভাৰ জৰিয়তে এতিয়া ভাৰত চৰকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড এবাৰ আদি এই এলবাম ৰিলিজ কৰাত যিসকল ব্যক্তি আহিলে সকলোকে মই ধন্যবাদ দিছোঁ
আপোনালোককো ধন্যবাদ দিছোঁ। এটা অনুৰোধ কৰিম যে বাইদেউৰ যিটো এলবাম এইখিনি আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰক, ইউটিউবতো দিয়ক, ফেচবুকতো দিয়ক, য'তে যেনেকৈ পাৰে এই গানখিনি প্ৰমোট কৰিব লাগে বাইদেউ। কাৰণ পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড পোৱাৰ পিছতে আমাৰ পখিলা বাইদেউৰ ওপৰত বিচাৰি ফুৰিছে। তাৰ আগত খুব বেছি এটা গুৰুত্ব দিয়া নাছিল, কিন্তু পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড পোৱাৰ আগতেই মই বাইদেউক এই দুখন গান সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ল, শ্বুটিং কৰা হ'ল। পিছতে আমি গম পাইছোঁ। আমি কদক কন্যাক লগাৰ আগতেই ৰিলিজ কৰাৰ কাৰণে প্লেনিং কৰিছিলোঁ, ফেব্ৰুৱাৰী ডেট ঠিক কৰিলোঁ। আমাৰ কিছু ডাঙৰীয়া ডিৰেক্টৰৰ ভিতৰত কথা পাতিছোঁ আৰু আজি শুভ মুহূৰ্তত আমি এই দুয়োটাই এলবাম ৰিলিজ কৰিলোঁ। অত্যন্ত সুখী, সামান্য পৰিমাণ হ'লেও শিল্পী জগতক মই কিছুমান হেল্প কৰিব পৰাৰ কাৰণে ইমান দিন গান গানো গান কিন্তু আজি মোৰ জীৱনটো সাৰ্থক নিচিনা লাগিছে। কাৰণ আজি মই নিজে দেখিছোঁ, নিজৰ যি দুখ অনুভৱ কৰিছিলোঁ সেই অনুভৱটো আজি যিটো দেখিছোঁ একদম প্ৰকৃত মানে খোলা মনেৰে দেখা নিচিনা লাগিছে। কাৰণ মোৰ এই গীতটি দ্বিতীয় নম্বৰৰ যিটো গীত আছিলে মুনি ৰাকাই, এই গীতটি হৈছে মোৰ জীৱনৰ এটি খুব দুখ লগা কাহিনী। বহুত দিনৰ মই লিখিছিলোঁ এইটো গীত। মই যেতিয়া গাভৰু আছিলোঁ তেতিয়াতে লিখিছিলোঁ, কিন্তু মই কাকো প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই এই গীত। আনক গাবলৈ দিওঁ, কিন্তু আনে কিছুমানে নেগায়। আৰু মই নিজে গাবলৈ হ'লে মোৰ নিজৰ আৰ্থিক অৱস্থাটো বেয়া কাৰণে মই একো কৰিব নোৱাৰিম। কিন্তু আজি দেখিছোঁ বোকাজানৰ এলেকাত যি আমাৰ MLA ছাৰ, তেখেত মুমিন ডাঙৰীয়া ছাৰে, তেখেতে আজি মোৰ এই জীৱনৰ দুখটো মুকলি কৰি দিলে। মোৰ জীৱনৰ দুখ যিটো মানে খুব আটকি আছিলে মোৰ অন্তৰখন, কিন্তু আজি ছাৰে সকলো মুকলি কৰি দিলে। আৰু আমাৰ ধনীৰাম কিশোৰ ছাৰ, তেখেতেও অশেষ কষ্ট কৰি সেইখিনি মানে প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে। আৰু আজি প্ৰকাশ হ'ল। আৰু যি এক্ট্ৰেছবিলাক মানে অভিনয় কৰা অভিনেত্ৰীবিলাকৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ। তাহাঁতে যে ইমান ধুনীয়াকৈ মোৰ এই গীতটিৰ কাৰণে সিহঁতে অভিনয় কৰিলে। মই নিজে অনুভৱ কৰিছোঁ, মই নিজে গাই আছোঁ আৰু মই নিজেই শ্বুটিং কৰি আছোঁ। এনেকুৱা লাগিছে মোৰ অন্তৰৰ দুখটো একদম পূৰা মানে ফুটি গ'ল। সেইকাৰণে আজি খুব ভাল লাগিছে। আপোনালোকৰ সকলো ৰাইজৰ আগত এই গীতটি মই প্ৰকাশ কৰিব পাইছোঁ। মোৰ জীৱনটো সাৰ্থক হৈছে বুলি মই আজি অনুভৱ কৰিছোঁ। যিহেতু বহাগ সমাগত নতুন কিবা পৰিকল্পনা আছে নেকি? এতিয়া পৰিকল্পনাটো মোৰ আছে, বহুত আছে, কিন্তু বয়সৰ কথা আছে। দেহাও মানে ইমান ভাল নহয় আৰু শৰীৰ মোৰ আৰ্থিক অৱস্থা ইমান ভাল নহয়। আৰু আছে মোৰ বহুত অসমীয়া গীত কিছুমান আছে আৰু কাৰ্বি গীতো ভাল কিছুমান প্ৰকাশ কৰিবলৈ আছে, কিন্তু নাজানো আগন্তুক কি হয়, ঈশ্বৰেহে জানে। গতিকে আমাৰ পদ্মশ্ৰী যিটো এৱাৰ্ডটো এতিয়া মাৰ্চ এপ্ৰিল মাহতে মই দিল্লীলৈ যাত্ৰা কৰিব লাগিব। মই তাকে সকলোকে মই কামনা কৰিছোঁ যাতে মোৰ শুভ যাত্ৰাটো ভাল হয় আৰু আগন্তুক মই আৰু আগবাঢ়িব পাৰিম, এইটো সাহস লৈ Korkanthi constituency along Bangpharo Troxy Rainkoraner Kep Non Hejong BJP along Kachipo Ogdunatuma Hinpen Perangkia Mai Ke Phapon Abarim Korkanthi Mondol Congress Committee Maipu Komol Singnar Samson Tokbiatum Pen Danglok Bangso Bangpharo Troxy Rainkoraner Kep Congress Claim Bangphu Bangphi Non Hejong BJP along Kachipo Ogdun Atum Ahinpen Perangkia Mai Phapon lo Kedam tang thang ni phai kre hini arni abarim KMCC amaipu Komol Singnar ahemalong non hejong Korkanthi constituency pen Congress Bangpharo Troxy ra inkorener ke batum BJP along Kachipo Ogdunatuma hin pen Perangkia Mai kang nipon Bangso Perangkia Mai along alanglitum ke thanpon ke non KAC along Kachari bom CEM Dr Tuliram Ronghang Speaker Raju Tiso lapen MLA Dorsing Ronghang atum ke claim ke dam ke me ke chok penajok Korkanthi constituency along ta penang an kaching thur thek long lo lapen karbia khai akar inai article 244A setami ke hang ke pasik ke thek long apot si BJP along Kachipo Ogdun lo pusi thanpon lapen KADC siamaipu roton ingti ki puwa prang pensi BJP ki dun tang atum lo pu nang ki pu ke angkur kawe alam lo pusi lamboi pi pontu
sonsi korkanthi constituency along ki ongdung congress atuma phan BJP along ke wangjia phan prabjin pen mass joining program ke parlo ponjia phanta chi sikbom lo puta than pon Abarim Korkanthi Mondol Congress Committee Maipu Komal Singnar Samson Tokbia Tumpen Danglok Bangso Bang Pharu Troxy Rank Korener Kep Congress Klem Bang Phu Bang Phi Non Head Jong BJP along Kachipo Ogdun Atum Ahin Pen Pherangkia Mai Phapon Abarim Korkanthi Mondol Congress Committee Maipu Komal Singnar Samson Tokbi Klembang Phu Bidor Singh Deron Pralat Singnar Samilangso Block Mohila Congress Committee Dun Maipi Sunita Tisopi Youth Congress Chunbang Jirson Tokbi Atum Pen Pendang Lok Penang An Abarim Congress Songja Atum BJP Asong Along Kachipo Ogdun Atuma Hin Pensi Bangso Pherangkia Mai Padopon Cipidam lo Athema pepo se nilitum dam nang kokma Khodak rotoning tia ke hai dolo kado we alang li tum district committee tuman all set dolo resignation letter nili tum cipidam de pena phi nangdeng de dolo sitame an nili tum tekang delo nok pesame nili tum tekang delo api thu bang ke alang li tum nang pudun hol daka asawo problem dolo nang li tum moneng phi nang li tum congress long nang dun delu mapo lake api lam lo nili tum bang Sitame alang litum bangke cugedam tang nilitum IB long kedam bangke BJP pen khola sodu nilitum BJP long mars melang BJP long mars melang lase tumi se hodak resignation letter chethondam lo rotoni tia ka non Karbi Anglong district president long nilitum resignation letter chipidam lo la pensi nilitum bangke rotoni tia ka Apan ning che the that pena joine Goro bogo apan ning che the that joine se nilitum bangke congress pen tiak se BJP long march nang kok lo pipot ma pulote nilitum non la national congress national party alang litum hemprek nang jipu BJP tum hemprek nang jipu Alangli Dr. Tuliram Ronghang lapen Himonto Biswa Sharma lapen MP Horen Singh Omar Singh Tuso akeha etu session long alangli kening jedun laso alambang sitame opus dun to gorob hoy jongsi alangli opus dun pusa Karbi Anglong Karbi Anglong district president alangli dak Karbi Anglong ke Karbi Anglong si kangcir lo matia te Karbi Anglong kangcir polo te alangli rotoni tisar sitame akeha sitame alangli dakan ke pudunangi polo lasi nilitum bangke laso iningke jang pen kangcir ke all Karbi Anglong mati Karbi Anglong pen insila panse kangcir apose Umar Singh Tuso akeha MP kini je dunta opus dunla glasi lahai ninge dok de pese nilitum bangke ako puthot BJP long ki mars dunang ko ke lahai lo si choro re taune nilitum la doctor ningche the pin dak homosti long a president lata alang litum bangke use lo Kius ke lason halo je Mahamai pen nomati tumsi use lo alang lipa district congress ho pen le kius tegali jo la puson pina laso ninge dok de ta dolo pirte pin dolo anpen nili tumban alang li rotoning ti akai tumi press meet dobon dipu alang li kipu bangke la tumke apang BJP dun elo ke pu Laso alam boy pasti nang litum media hampang atum pasti nilitum nang cohang nang kok bangke lalo ek nombor bangke alang li presiden do nilitum ta pirte no lapo nilitum kongres atum ta thilapo puajoine se nilitum ta lahata mathalo BJP ke du nang lo lapen ek nombor bangke alang li ke claim ke dam kiun de alam ta nilitum kichinia joine pensi lahai sitame nilitum BJP mars nang koklo lapen alangli ki pudam isi ek number ke chok chege lalo tumi
media long alang li kang ni bangke lapulo je latum ke abana BJP pu nili tum abana BJP kali tumi si ke martun la pu resignation letter chipi lo pu BJP dun philo nili hin bangke korkan thi pe nili tum president ex president an pen ward commissioner dolo vice president dolo an pen youth tum ex president adjusting tumta dolo lapen mondolo atum ta alang litum sitame jeneba non dodon boma ansita penangan ke cipa okpon lo jindabad BJP jindabad BJP jindabad Dr. Tuliram Rohan jindabad Raju Tuso jindabad Raju Tuso jindabad Ni hang longri sar harsing rong hangapan kachurua mai paman pon. Ni hang Karbi Anglong ke vai song ser hong thomakaya hut pensi longri longpat aduya hoy kachip lakpon. Lasi ni hang longri kachari chalong ponji apan kaprek ang hoyar pu cepek ponlo. Bonta ni hang longri asar kaveda da jok bisar kindarji apan masap katikuk dokok asonlo. Lasi vai song ser hong thomatum pen chingki ching vai sar pen Karbi Anglong rong asara mai tiripi kong chunbang rong asar harsing rong hangapan ing vai pon mati jong pon det pen vai song ser hong thomamai atum pen patirpi ponsi thang ni phai krehini arni ni hang long riasar harsing rong hang apan langrik rong hang arong ni hang long riasar hemalong amat karcho ponamai paman ponlo laso karcho ponamai along Karbi rong asaramai Karbi Anglong rong asar vai song ser hong thom hemayasar dipu LA MLA bides sing ingleng pencenglok ni hang long riang kang pregjam rong asara tum chetong don si RDP dun Puna pu mangke himasar ke hai bising tirang ahin basin fan puna pu bolo lasi kebang gilang an bangke dilta pupu rong asar fan pamilai pun pu pen cingap porap sai pun posi ajata nili klem porap pu posi nili hin pen kisik bolo lapen song nia rong asar lapu karafan puno nili karafan da pupelo karafan nili ke isi middleman lo ini kan bangke nili long riasar hin ben bangke sinili kebang gilang ko anak kisu ke boy long punon nili karjap di fansi nili bangso long ria asar deng bolo tapi ajar son le puno dak long riasar idera philo podang te akaprek long ria tum nang chijok jam pajak long de daji fansi ni da kisik pon po lapen angtan pen itu kidamtang is lapen west lasa sa aciso alam doko bubu itu kau malake si niom ke cicini ne polo pini ban ke nili abangso niom karbiarat han pacini dak puya west around padovet lona is around padovet lona posini karbiang longarat han pini ban pacini bonlo pen kidam nang ni jibang nang ni boleh ni kidam tu jibang ni nilim tu damji lang tu bang dami sida arona tang lang mangke duet ni mane ce jog jam ji da nagi usi ini Karbiang long rat panilihin pen pacini bon athe ce jog jam lo putang de mu ugi mi atung bang claim lo dakji komasi ahoko jutang lo bola sabang chini daji asi pini arni pen Karbiang long rat pan pacini pon is Karbiang long apart mangke dake ke cengsi ke rong asar unian ke nili long riasar pan si bisar kindar pen ceng pan po nili pen ne bolte himasa lasi ingdeng ke thomlo dake lasi lasoing deng ke thomlong akaprek tum nang chiyok ji daji phansi nili hin pen Karbiang long rat pan pacini pon lo nili cisik pun bangal halo je customer long thaponder phike nitung unan ke rong asar pen cenglok athe jutang ke cengsi ke rong hidu rong pensi ajata claim pun unji rong arat pen lapen rong asar pen nang cerap donaji rong asar pen cerap donate ajat customer lo ta ingtang ti daji kam sebe ingtangi lake othe kidam tangan mangki lason ke cerap ka vidar polo asi laso customer lo ingtang ti delo non pini pen bangkin nili arong area long humur jam bu sini lihin pen cisik pon lo Padak
rong hanga rong matang te harsing rong hanga phan lo majong hawari tia phan rong ria sarki kasi rang le phan stame churu parlo sipini stame bangso mai long matang te phirang ke hingnu keni pon gala pohelo ka bi rong asar ka stame je aku ben stame ikum cari calom bisar kindar aron ku log dia sart do asi pin thos stame dak lumayong hawar stame so cari calom matang te bisar kindar isi akuru hisap alang le phan stame pini le thos stame dak lumayong hawar pen teknik chori mikchot rong saratum insai ponsi ingwai lang le phan ingwai pono ngasi lang same kibang jilangan same kar biaron customer ye arona tengke kar biang bong longi long pat napen bisar kindar along stame alang stame lesen pen bisar kindar along napen ke son suri doan akisung ke boy long kachar bo pin pen lam sam pen bisar kindar pon thege phan alang phan ta panam hirjuni hang kisi do napen ke kadu stame bisar kindar haja kong de tuman abang pu rong asar tum doan stame mau pong asar hima asar stame sirap tu pen kar biaron an susi bisar kindar aron tang tang pon de pansi pini le thos tame alang itum ing thur pon do mata cheng pon do lai lo itum kar biaron na tang jabat ke aku pen tang bisar kindar aron lukok nasi ang thun po son si du wang bom nasi wang soro tame ang si pio the ro de tame iduna an hir do Tang te pini adaba birda bangke kang tonik lo kado ka betame 2 me thak me kurwang tru